Mohon ihi school documents ke doanta ingbodet arong longdang nijang karbianglong keroni. Nijang karbianglong keroni longdang arong arisu mohon ihi alang ni dongkamokam rangsina college along 4th semester admission ke endampen puthot hem kachibanga hut jengkhamono mobile lapen skula documents anta chepangbu ingdet. Lasi madu abang hubang phile mobile lapen documents long positami nang pachini igwek thapusi chuning ripon. Phone lapen documents long bangaling sitami 9365353818 along kahomri pen birta pachini jiaphan mohon ihi pen chuning ripon kheroni pen tenje inti report Karbi Daily News. Fatimi nili pun jing usaha kalanang ya, nang tum macam le long kami nili hari seni riga. Di Fatimi dongka rangsana college long komenai tu BA Fatimi start panu kom jumadani pula kare damom la jak jengka dam masuk cinden la tokan istri pikara apa yang belum ni pun kan debla. Belum kan 5 minutes dalam 5 minutes ang kan aro back silang pula nak lu Google lapen laso aku nasi ni documents pasya scanner documents ni pada situ ni ya ni kan dia kan dangan kondo dang pemedan itu kalau ni Wisnu kan ni pasal lah pada lan nili pun long etan kang bo ni lah kan tadi pun kalau sis off ke lapar sis off lah pada nili pun kalau pun ciri kan lapar dongkar raksana kelas yang paling ni adalah aro nakit dak kirani kopi kelas jenis si komandan BA Fatimi start kan halo Lah ni dak la aku kendam apa malu lo dak kirim kopi kelas lah. Jong si nang itu nang si lan ini pun nang kontak gelote. Jengkalang kami tulisan FIR alokinan kopol dan di report kami kinan kopol. Nang kinan si lan ni nang tuning rila nang ni kinan si lan itu nang kontak gelote tulis akan FIR di report kinan kopol lama ini. Nang kinan si lan itu nang kontak gelote. Ni indusan dalam ni dah pola pen rangsana kelas long kom ala te jogen te ba ala mo non apa kom piglo form lo ya le non la jun 4 to 28 activity dan si kapag di ko